Večeras je u galeriji Kulturnog centra Laza Kostić zvanično zatvoren ovogodišnji Somborski salon, tradicionalna smotra likovnih umetnika koji žive i stvaraju na teritoriji Sombora. U konkurenciji od 36 slikara u uži izbor koji je napravio ovogodišnji selektor Sava Stepanov ušlo je njih 28 sa 43 likovna rada. Kulturni centar već može da se pohvali da Somborski salon ima dugu i dobru tradiciju. Salon napreduje iz godine u godinu. Verujem da je to i zahvaljujući strogosti našeg selektora, gospodina Save Stepanova, ali takođe u jednom trenutku učinilo mi se kao da se somborska likovna scena negde probudila, kao da su počeli da dolaze i mladi ljudi, isto tako već neki afirmisani i dokazani umetnici počeli su da donose svoje radove na salon. Pobednik Somborskog salona 2021. godine je po oceni žirija Miraš Vuksanović, dok je nagradu publike odneo Stanislav Knezi. Somborski salon predstavlja produžetak likovne jeseni, a izložbe organizuje Kulturni centar Laza Kostić Sombor.